NRM tebe ya rumane mpimba rasite ogundi murundi nimbashabo bushagiki mbaberireho mashomero maramizo mbaberi mbedo byobushubuzi bakani kabe bigari damwena ni meta 16 okuzo mugongo aha cyaro cyane abanyamara assistant basimatinde ugarushiro kandi naraba kubara musiyano kubamanyisa NRM tebe ya rumane mpimba rasite ogundi murundi nimbashabo bushagiki mbaberireho mashomero maramizo mbaberi mbedo byobushubuzi bakani kabe bigari damwena ni meta 16 okuzo mugongo aha cyaro cyane
mama mureketu monjeraga bwene mureketu mwe kwate bana ba mama rero kandi abase kubana yonjero kubana tushacira kandi abase kubana tushacira abwetu ngukayitu eyambarara city wacenga bana ba mama NRM oil Rita Boyka oil NRM oil asigara bachata eko sansa na china tambanayo tushimose emsika sekaruni waria kazindaro besa keshangula kutirebe chana cha mama Mr. Moses, abula abana basoke batuweyo ka dance. Babise Bashume batendele siporo aba abantu abo bakuru nnyo era tusobola okufaanibwa omukolo ogwo paka lukomera lushayire
tubere tukamanyembura yeye dukaraze yo kama kadana kwa karuru sana mbona anashaba mwena baturage bambara city mureketi mwanzira karuru bana baba hona le bantu conservate wikawe hona le bantu conservate wikawe abetu kayara chara abetu kayara tutwena bambara city Washimirire buzimaze makandi nuhogwe owuchime kubancha juka habwa woman MP Mbarara City mwancenga bana bamama kandi tukamutuma exanje cyawire kuyagireyo buzimaze mayatushachura benanisha bana no murundoku ebarase mani wetu watandika tokura sebone bitkwetagana binje mulonga byena tubyaka hwire down my DJ nugo honorable Antokwasa Rita Bwaikana kugira ngo takushorora mudini takushorora mu nganda mwana wa mama abasilamu ne muchubanyasho kasanga Rita Bwanga ukura kuranya marasite niwe chubanye honorable Rita Bwaika muzimazi maturarimo abachara Muslim women single mothers and widows project abana bachara basingo abakureberera abana babo abaferero abashisha Limba n'umushorera honorable Rita Bwaika muzimazima akatubera onjere muzimazima honorable Rita Bwaika oye NRM oye eko samzi samla tugende Wachanya shongezo nuna ni Rita Bwaika nuko chumu kwantereza karuro mukere kaka NRM fadera witu nuko muzimazi makare na kugira ngo tukamuteme kore yentu kumanya agwachore nakutuma mutoro takumanya kore ye mwana wa mama agona muntu w'abantu kandi kutuma muteme
bushagiki okuzo mu ishengero okongera okubacikira omuri Mbarasite ninshaba bino pakura tikabigamba munabarayo ebikozire bikwata amashomero ebikwata amakanisa mizigiti amakereziya ebikwata kuhabana ebitabo ebikwata byo bujanja bwabusha obundi kureta buri mwaka buri omuri kubana ndakushemeza bwabusha bakamukoraho kandi no kwezo okurukwija omugwa munana naza kubaho muno bujanja bibwamani aharimerehiru nkwatanise hamwe n'abakidayosizi eyambarara okugaruka kujanja biramwe buri byabusha ngaruka nkwateraho amakanisa amakereziya za Obusensi Seni Church of Uganda Katete Church of Uganda Nyabitanga Ruharo wenwena ababodaboda baterire Center Association zayo groups z'abachara kandi abundakashire nimbashabe cyanja ngunyongeremu okubahereza kandi no kubabera omujweterwa mu mwana wa mama eko sounds inayoitwa inatambra nayo basa presentation kwa kompore chana cha mama Kwasireho Katete Primary, St. Mary's Primary, Katete Catholic Church, Awena Katete Church of Uganda, Nibiwe abikwasireho kuwasa kombechera abana b'amashomero kabahe bitabo kandi kushoma ndetse shukuru munonga okuwasa kureba mu Uganda yitu ya Gendo Misho ninyongera okubasha okunyo Mbarasite we abashubuzi abazire abamena bacara mwena abakoro mukatara ka Rebkona numanyawo rwa mukaga nkabandi aha nabaramusyaho twaganira naza kwehandikisa nyihandikize nyimwazyo abwaye nare mfrag beara kandi agango maguru konkana agira nkanje baramusyaho mbahe nkuru nunji kunyihandisize kandi kunkubashaba okunzo mugongo ebiri 16 byo kwa mushanjuwe 2025 Mbarasite
mukashanga mutacenda kutera bururu ahantebe y'abacara ngo mwaye muronzira kabura mwashaba kubaberaho mwashabera kubahagiro maramizo kubahagiro mashomero kubahagiro mu bina by'abacara okubahagiro minyeto okubahagiro mizano okubaretero bujanja bibwa bushobu kureta buri mwaka kandi ni mamanyisa ngo no mwaka ogu naza kubaho kujanja bo kushemezi bwa mani ahari Nyamitanga mere hiru okwezi kwa munana ebirabiri na bina okwike ebirabiri na mwenda mweno bacara bagenzi banje abashija eminyeto kuwa kuboine kiru kushasha obundi oine ekikuzibire ni kweta ngwaba bwisire oije niwe bakujanja abanyambarira site mbaherize omubyo muntu abiri kubasika byona nimuchimanya ngukaronda karura hona hariyo mucucu kandi okurabiro projects za usimeide yabireremere ndiyo mopatire yiraka aha parlamenti na wazo mu records zinobreba okurwanisa obushumankuzi wabe buriyaha aho muyadi yarwe bukona okubasa kubayamba ecucu okubayamba ebyondo enshongero kukwata hamiza gakubatahirira ejo nchenjire kandi tuzakora okutwakwatanisa n'aba engineer okugaruka kugitereza mwenu nebyo nimunimbe muri kiro kundi handikise kandi nimbashabo bushagiki aha bwarohanga nihanga ryanje erita oye kandi nimbashaba karuka president Museveni okubasa okugaruka okwebembera ihanga mukama agumeni imwe mwebare mnongo Chitwale kuchama kusaba okupanga n'emyaka gyona yimperize kandi rizoba narga kwehandikisa omwenarm n'omwanyamaberireho okubasa kubahereza gye kandi 2016 okwamushanju mwapa karura garuhanga nimpangura nimbashaba obushagiki
mwenu nyabora mwe mutatwarwa twarwa Rita bwayi karyaha mbaherize ntina kinyerekizeyo nimba shabo muhagici ijana kwijana kandi nimba shabana karuruka President Museveni turumuni tuzacicwamba abari kubasa kutushendekeza ni mwenu tubacira mwebare je rukunde gumeho aha bwaruhanga ni hanga ryanje Rita we mwebare mnongo Yesu waitu mwebare mnonga kandi mucumanyangu kisagata yoreke center honorable atukwase Rita kasika hebitana ngo abarwire mutakaza kandi kubona abona kandi twine bitanda nanga hamwana wa mama Saboneke twagire je tunguka honorable atukwase Rita oye Eri arayo oye Eri kaguta Museveni oye Haya basi mwana wa mama karota kaka naka okwa mushanzo ko mutuno